a San Juan Bautista del Perú. Padres dominicos, siempre arriba. Yachas pakichispas kina wayqipanaykuna kunanqa nuqanchis kashanchis ancha kusikuypi imanaqtinchus hayk'anaqtinchus ashwanpas qayna p'unchaya munayta raymichayranchis kay musuq wata nisqata. Chaymi kunanqa kayrushanchis iskay p'unchay kay musuq watapiñataqa ratutaq kunanqa kayrushanchis kay p'unchaypiña ashwan dicinchispaq taytanchispaq munayninwanqa. Chaymi kunan p'unchay nuqanchispas iñiq runakunaqa qhawarisunchis ancha kusikuywan imanispan kay musuq watapi taytanchis diusinchis rimapayashawanchis chaykunata. Kunaya wayqipanaykuna mas t'arisunchis kay Evangelio de Juan capítulo 1 versículo de 1 a 18 anchitaya qhawarisunchis. Kaypi nishawanchis ahnata kay Santa Qelqapi ahnata taririsunchis ahnata niwasunchis diosninchis kay musuq watapi. Kay versículo 16-17 anchipi nishawanchis ahnata qhawari. Yayaq churinmi ancha kuyakuq kaspa llapallanchisman ancha ashka saminchayta quwarqanchis. Diosmi Moiseswan kamachimurqan simita churaykunata. Kuyapayakuytataq ichaqa chiqaq kaytawan Jesucristo suticharqan. Manan pipas Diosta hayk'aqpas riqsirqanchu. Yayaq sapan churillanmi riqsichiwarqanchu. Paymi Diosqa yayawan kushkataqmi tiyanpas. Nispataq nishawanchisqa kaypi wayqipanaykuna. Diosninchisi taytanchisi ashwan quwanchis huk ashka munakuy saminchayta kunan kay musuq watapi wayqipanaykuna. Ichaqa manaya kanmanchu musuq wata nitaq musuq saminchay sichus mana nuqanchis imimana ruwayninchista qhipaman saqisunchu chayqa. Sichus mana nuqanchis sunqunchista Diosman t'iqrasunchu chayqa. Manan kanqachu imapas hinallapunin watantin kawsasunchis aqnallapuni. Ashwanpas nuqanchis Diosinchisman kutirinanchispaq kay musuq watakunapiqa ashwanpas ñawpaqmanmi puririnanchis llank'arinanchismi manan kasqallantachu imatapas ruwashananchis ashwanpas huk musuqkunatan ruwarinanchis wayqipanaykuna. Chayqa Diosinchisqa taytanchisqa qankunataqa llapanchistaya saminchawasunchis. Payqa sapa p'unchaymi saminchawanchis. Ichaqa nuqallanchismantaya kashan chay imanata nuqanchis kawsayta munanchis kay musuq watakunapi chaykunata. Chaymantapas nishawallanchisaq waqmanta manas pipas maypas Diosta riqsinchu nispa ashwanpas Jesucristo paylla riqsichiwanchis Diosta iminas Dios hayk'anas Dios chayta. Diosqa ashwan wayqipanaykuna ancha munakuqya. Chaya ashwan quywanchis huk musuq watatawaraq llapallanchispaq ancha munakuypi nuqanchispas kawsarinanchispaq. Chayqa chaykunatan yacharinanchis manan hayk'aqpas chaykunata qunqananchischu. Ama chaynaqa sichus qan munanki Diosinchispa taytanchispa saminchayninta allin kawsayta chayqa qanmi ashwanpas sunqukita t'iqrarinaki Diosman kay musuq watapi ñawpaqman munayta wiñaypaq wiñayninpaq puririnakipaq. Chayna kastinqa waqmantaya nuqaykupas huk hatunkari marqaykuy napaykuyta aparichimuykichis llapa llakichispa kay musuq watapi wayqipanaykuna. Chayna kastinqa nuqawanqa tinkunanchis kamañaya.